clear tu le ngai thatu te chibai ka buk vek chua tian an soi kai ngal talong ila FSC bungli changa kan en chuan lalpa pakhat rinna pakhat baptisma pakhat ti kan hmuwa ta chuan kan rinna pakhat tur nia kan pathian biaka a pakhat tur ania kan baptisma chan hi a pakhat tur ani bokani ti kha bible kan hmu ania ta chuan bible baptisma an chandan ang hian kan lola in chantir zel nge ni a bible baptisma chandan ni lo ang hian ti dan thar kan siam chuak zoka chu mi mang chuan baptisma kan chang zel zok bible ina soidan nge mi ina an ron siam chu amangin baptisma kan chang ti hi zoram UPC Pastor Lalhmingchhuanga na an soi le achiar chu dan te hi lo ngai thata ila a tho Bible kan en chuan tuna kan siarang hian Isua mingin baptisma an changa nim phumin an chang vek ti hi pathian thuwa kan hmu dan ani a chu UPC pastor le UPC rongbol tu te chau hian kan soyemo kan tiang ti ka hlau dewa mizo Christian kan om chung zonga le khaburin tlak akan ngai reng tur nia ka ngai ho a bulian big karon la ale khabu zong phei chu ken sen po ni lova a mai ro chu a chian le zol nan heng ho hi chiar ka du ni hele khabu hi zo tong Bible dictionary Reverend Chu Thua ma zia kani Reverend Chu Thua ma chu a chan chin soi kan ngai khan love mizo Christian chuan a ming hello kan om ka ring lo en ko khan atang po in chumi ziak dan chu kan chiar te ang phek zale pani anuai bera hian baptisma chu atira chuan Isua Krista mingin chantir ani thina tirko te bung ni chang som thum pariat bung som chang som li pariat mun then khata chuan lalpa Isua minga chantir po ani tina zia kani ran chu thuma zia kani chu atira chuan Isua mingin baptisma chang ti hi mizo Christian om chung zonga ming dai le to ngai lo tur kan ngai Reverend chu thuma chuan Bible mi ang tak hian atir te baptisma chu Isua mingin an chang ti hi alo zia kani kan chiar zel te ang a chan chu fin fiana a chian le zual nan UPC soi chau emo kan tiang ti ka hlau dewa wangin hele khabu hi mizo Bible dictionary ti ani a Synod Literature and Publication Board buat sayani chumi le khabu wa chuan phek somruk pani na a ti hian azia kani ko khan masa te hun lai chuan Isua mingin baptisma an in chantir ni ina langa chu chuan Isua yo emo Isua nung zui tura buat in buat sai na a entir ko khan masa hun lai chuan Isua mingin baptisma an in chantir thin ti hi Synod Literature and Publication Board buat sai dictionary a in zia danani phek somruk pathum na phek le lam chia hian ti hian a ziak le a thuthung thar bu kan en chuan baptisma chu atir taka chuan tuya nim phuma in chantir ani berani tina ziak ani atir bera chuan baptisma hi nim phumin an chang thin an ziak chiang viave dangkan forzelange mizo study Bible BSI siam ani a hei hi chuan ti hian aziaka phek sangkhat zali le somna hian baptisma soinana sap tronga baptism ti hi Greek trong thil ti soina trong kam atanga la kania a om zia chu tuya nim ti da ani tina zia kani mizo Bible zirna ani a hei hi Synod Literature and Publication Board buat sai thovani chu chuan ti hian
phek sang khat zakwa som pu pahni na azia ka ko han chiak tira khan Isua Krista mingin baptisma anin chantir ani mai thei pathian pakhata minung pathum ringchungin hun lo in herle kheta trinity mangin baptisma anin chantir ta zelani atiani atir te a chuan Isua mingin baptisma in chantira hun lo herle kheta trinity mangin anin chantir ti hi hele khabua anzia danani mi malziak zong phei chu phorsen po ni lova ma se keima bi ka changin mirin tlak zual nia ka ngai mi kuchuak karon la chuak de bi ka bikin Joseph lalfak moya le khabu ani he tun lai pathian thu thiam thara chuan kan shevek ome azia dan trinity nge oneness ti le khabu phek za som sari pasaria ti hian azia ka ring tu ma sa ten pa fa pa le tharau thiang lim minga baptisma anin chantir lo hi phat thei po ani lo atiani ring tu ma sa ten pa le fa pa le tharau thiang lim mingin anin baptis lo ti hi phat thei ani lo ve ti hi phek za som sari pasaria azia ka ni chuan hnuai le a ro a phek dang hi phek zani le som palia tui tam na mun ai no na baptist tu Johanan a baptist chin ti kan mu a Philippan Ethiopia mi mitil re a baptist khan tuya ta an lo chuaka kha tong kam kha tui chunga ta lo chuak soina ani tlat maya chu wangin anin nim ngei chu ani ang ti in aziak bokani chung te chu Dr. PC BXCM le khabu po karon kenga amai ro chu hei phei chu na ziak tam ngang maya kan chiar tho lo lo ange phek som thum pakhat na hian baptisma ti hi Greek tong baptizo ti atang lo kalani a baptisma om zia chu tuya chia pil chu ta tanga lak chu le ti na ani Bible chuan baptisma chu phu mangin na soiboka amaru wala phu min kan omta rom bungruk chang li le baptisma chuan ne na phu min ni to kolosa bung ni chang som pali tuya chia pil hi pon lam lang theya chin chia na ani thin ron zia ka danga tammaya ka chiar vek seng lovanga he ta phek za som rukna chuan ko apostol ko handing ma sa khan Isu Krista ming le lalpa Isu mingte lalpa mingte khan baptisma an changti tir ko te bu atangin kan mu a ti te zia ka kan du tok don ange achiang mai dang pom deu nual na kami chena po khan achian to viau rualin toite han soi bel du lok kanaya chu chu thutlung thar hil fia na tirko te thilti Reverend Dr. Lalhmingchhuanga na a hil fia na hian ti hian lo en kai talokila phek somli le pathum na khan ti hian kan hmua Isoming baptisma ti chungchang ron soi fia na hian tian lo en ta ila ming ti hian an ron soi chun zoma ming ti hian a ming nei tu ni na le thun nei na aking tela lal Isua thu nei na hnuaya in tulut ti na ani thei bokang antia Christian masa tek khan Isua chulal pa ani ti an puang masa thin ti ani kami chena po khan soibel cha ka tam khop mai tin rombung som chang kwa
te korin khuami te hena tirko pola le khathon pakhat na bungsom le pani chang thum te kan hmu ni ama minga baptisma an chan khan sual ngai dam na le isua zui turin ni tura in pek na akok bokani atiani isua minga baptisma chan kha sual ngai dam na ani ti ani thu aron soya chu enga tinge tun nuwa hian isua ming baptisma chan hi ama omna ko rante nge hian sual ngai dam na ani lo ti ang zonga in zirtir na alo chuale taksi ti lai te po kha lo ngai tu chiana ta na thakop mai tin han chiar zom zelila tin tir ko te thil ti bu a hian baptisma an chan le tharau thiang lim chan hi a in zom deuh zel boka ko ran ding tiran ni a Trinity thurin a in kai hruaina mu mal ala om man lo atiani ko ran ding tir te kha Trinity thurin mangin an lo in kai hruai ve lo ti na ni tin adangin den le lok te ang Kolosa le khathon chui zaw na Reverend Dr. Ronald Lalhmingchhuanga na azia kani a hei hi Kolosa bung ni chang som le pani hrilfia na ani Greek trong lama baptisma chu phum ti na ani tuya nim phum hi baptizo baptize ti in mun tam taka an mang a baptism tu zohana hun lai le ko shan masa khan tuya nim phum lo hi chu kong dang a baptist reng hriat ani ngai lo atiani kong danga in baptist reng hriat ani ngai lo tuya thlor hi chu tlai kho nu e di zathum e movel atanga cher thar chop aron ti ani cher thar chop ani ome ni taksi a chuan Christian masa te khan baptisma phum lova an channa hriat ani lo lain e di zathum hnulama thlor in an ron cher thar chopani ti an mani lekha bu nge ya in ziak boka chuti ni si chuan Bible mi ten an chandanin nge kan chana mi phua chop mangin kan changjok ti hi mani loin bi chiangila thawme Reverend Dr. Ronald Lalhmingchhuanga chuan ti hian min hrila tui thlor hi chu tlai khonu edi zathum emovel atanga cher thar chopani Isua nung zui tu baptist tu zohana hun lai le ko shan masa khan tuya nim phum lo hi chu kong dang baptisma an nei lo atiani Isua nung zui tu ten baptisma phum lo kha kong dang an nei lo la ya edi zathum hnulama an cher thar chop manga lola in baptist kan ni ani chuan kan din mun tura ngai tu amang ti alom khop mai chu wang chuan kan baptisma chan hi Bible ami angin kan chang nge ni a mi cher chop mangin kan chang ti kha clear tu le ngai thatu ten ma ni loin enfia ila chu mai ba ka chuan ring tu masa ten isua minga baptisma anin chantirani chuan engwangin nge ring tu masa te hnung zui in ti hian ring tu masa te chan ang kha kan chan ve du lo ani chuan kan thi nu pialama po hian ring tu masa te chan ang kha kan chang phalo mayang em ti lai kha ma ni loin ngai tu chiang tai la tha o me e clear tu le ngai thatu te chunga lom thu soya